Crazy terang pi Doctorate of Chemical Engineering ke Longpen hamren nong supiarat aphan nong me ke wan. Karbi recho aphan chok chepu ke kham khe puthak ronghang rongbong rongarak jutang me pen phirang kya mai kangni. Aduya hoilam kya puthak abarim Karbi Thomas Council EM Ramsing ronghang phirang kya mai ke pha. Karbi Anglong life adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjupanik tha. University ke mesen ka vidarjok angtan kachungda damnang na pen halapu ke Charlie aning ke ha tu maphanta thedung akatikuk ang thek ki klang. Crazy terang pi penando de pen ningkan phuang deng kang tui Charlie dera PC Doctorate of Chemical Engineering Chipalong Tunsi Education Minister of Education Welfare of Plain Tribe and Backward Classes non BTC pen gedam tang aru chiklo niphai kep surhinira inkorai si arni si Minister of Education Welfare of Plain Tribe and Backward Classes non BTC apu denglo man ke thenaya longsi Crazy terang pi sitame Doctorate of Chemical Engineering aman dengdun si Kokrajhar University along Assistant Professor apu dengpen asai chiklem tamlo Karbi Anglong na pen West Karbi Anglong alu jongsi Lahai Mission University dosonte imithang longri lapen imithang akhetum thedung ale do poputa Crazy terang pia hin pen Karbi Anglong Thomas Council ke chari tumphan pachini Doctorate of Chemical Engineering lai hui ki dun ko an ki joy lapen ki sung lapen ko pi akerap lapen ko association and policy lan unjima so puta han pone jima high secondary bank main basics law foundation of online education nangli job prospect lang lo plate la jong si percentage me lo plate ati me college long dam long ko anke entrance binang ko ji college long ke leji ta la hai ta undun na lang apar ke nangli college long ta porhi board ipik nangji non tough pik lo anke la hai undet se ko masters unalang masters tang det si ko doctorate phan mathaji so la sapasi mane chipiduk pikna po success never comes easily life is not a bed of roses puta polo la se kadu mane tum body pinanji jada hormu ta body pensi dongji Kokrajhar non head jong district long pen angdeng kang tui ke Charlie avarsai do thai bonta Karbi Anglong bangke ke Charlie ji aning ke ha tumta ke Charlie avarsai avi anparta ke Charlie ke thek ki una tumta asai jogje district apeksi damnang koklo puta pachini pon hamren ben Daniel hi Karbi Anglong life Umaha pen habipi chongkhilia longri hako pen kibak aduya hoi chokdera phialam ki gedo jutun e plengon e dera joksi biriar nam pen horbongar nam punang koklupusi ronghang rongbong rongarak jutang me amephu ranjiring ti pen phirangkya mai ke dolong jongpo Karbi customary law along ke jakong ke thinei mate Supreme Court plote Karbi recho long akang sai henlo Karbi recho kang sai monon phita aduya hoilam ke puthak ki pavidya phansi Karbi recho pen chenglok arnam pharo tum chikroi sar pensi biri arnam la pen horbong arnam ta punang koklo thang ni phai krip pliani West Karbi Anglong Digital News Forum mate thi hek pen WK DNF asai hemalong ronghang rongbong rongarak jutang me amephu ranjiring ti sangkur chunbang rupsing teron na pen rap chunbang tenzing tiatum pen habipi chongkhili pen Karbi recho phan ka boycott mate recho hokhi la pen volo ke thon pen volo ke ter chakchelo puke aron damlin kalipusi ningduk chipisi keme ke chokji alam the kaching ki pame pen Karbi recho emithang recho phan aman ki pi kenangson Karbi recho puke hanthor hawar mate arong arecho chotkali monit chot aporsi kopinia ke chok chi dukok pulote kaching vai pen kachepa keng henlo akinang sot pusi ingtia sang hu pen lamthe jai pon sot nai ini herang kia bitung nomhan nang chahang lam thila son helo haru krisir kebra phokera market pen surihinira inkora phlembo hanthora rong apam ahwar alam pen ajok ini Karbi recho han boycott tuan alam thinang le butha thiet
kan ye bang singi na tumhan chu phai lo selam thela son helo nili Karbi khai doan bhan aprangsi kachu niwi la son helo ili tum Karbi richu bulodang te han thora rong ari chu gali amlong ari chu gali khilimelong ari chu gali lo Karbi Anglong ang kami sidat ari chu gali lo tum Karbi khai doan apharaman ari chu lo lason thot si RRRAJ sangkur chun bang rup sing tron hin pen sitame Karbi richo ke han thora rong apam ki do aphandet are chokali Karbi richo ke Karbi akhe do anare cho alang li phan ka boycott mate manpeng ki pipe ke chok chip si jongpon lasini lilada puntung ningkan trok kebra trok siang bong labang so han thora rong apamalong le kalangma kalima tumo timi ingthum edapor alang litum kroi thip un eda posining kan trok kebra trok si ang ningkan ang deng anon ang lirok lo ante non pini long sing rong hang richu hud dubom hudanta labang so along ri pijurun eda nang poma ante elitum mathak elitum Karbi richu mate elitum rong ara pena thak kona ne elitum dolang elitum supreme court elitum mathak avelo elitum ni chupa juji pulo tangte elitum malong akapre ke bang lo non bang nangji lo so mai yong si gas dipiji pulo tangte law and order di laki sarkar alandam juga putih itu mencapai judulnya depo, ini tum kaigan tim busi buku nalo, lapor si Karbi richo, mana horbongan ang punang kok ang dengar bangke, hal bang semua horbongan ang dipuhut si tame puah habibi tum si tame cicak pemelo, ati tarik ke thom, labang so puah habibi puah kisung ke boy, puah long ri tak habita puta cari absalo. Jong sinang litum horbong anam kipu ke heno pulutang te halang so nang litum horbong anam kudu neda na ipo Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live non malom Meghalaya pen election campaign aparman West Karbi Anglong alu jasimet Meghalaya aduya hoy malom campaign kiwang aputhak pinang an social media long thekpon long do bangso aduya hoy aputhak elitum mathakrang nang nipura abarim Ramsing rong hangpen phirangkia mai kang nipon abarim Ramsing rong hangpen phirangkia mai ke phapon along kaningje pon atengke ili tumalong rialong jasemet aduya hoyalong non malom election aparman Meghalaya pen campaign ke watum ili tumalong ri arlo antame nang luchoksi vote kere kamai nang padulo lasili tumakhai tum dudun join nang ni bangso puthak aduya hoilong ingtang kring kachisong padunangji lapen Karbi Anglong Tumas Council pen sitame bangso puthak dudun joy ke chok chelo nona te insam dun ri pulotang te ili tumalong ri ke an sosesi Meghalaya tum nang palu thu pompo busi phirangkia mailong ningje pon ane ladak rong khelan ke lage Karbi Anglong man amreng homosti binong binang adimlo seta Meghalaya State Government pen December 6, 2022 nu ladak hala Meghalaya barato laso outpost along laso angkang ahima parlopon detlo pu press media pen pangdak edlo notification piat lo seta non puanta Karbi Anglong inut MDC MLA MP tuntal laso putar ase chipete tunde pulote lage koson alam lo lage apon Meghalaya parlopon ji po phangala so lo Kidamta ningkan surini rain ko rahini ningkan amreng constituency alo rong khilana rong mate ahawar ke Meghalaya sor parlupon etlo pusi press release tame chipi pon etlo bon tame ladang ilitum arling ke thetum CM tame EM tame MSC tame MP tame MLA tame ase chipadu dindesi lasi nona tengsi dudun joy bomlang pulote ilitumalong ri ke anso sesi Meghalaya tum parlupon bomjilang puta ningje ponthu 90% ke lake Karbi Anglong territory arlo constituency lo seta pini Ladakh bangke Meghalaya pen wangsi Meghalaya government pen wangsi Ladakh ka doge ara fanta voters ID ta pidet lo ambe Ladakh pen amasi non la so constituency pen amasi INC candidate lo arlo supi la bangke amen ke Banikas Laban pu lake mula ber pen malo Karbi Anglong masih Karbi Anglong pen masih candidate ado la so constituency lo masih bangke jointia hills long la so Tumas Council la homosis pinchong dong kamukam pen Vicky Bay Karbi Anglong live New Delhi rong supi Byron Mark Pragati Maidan National Craft Museum and
Haskala Academia long kipadopon Indi Hat Expo long Karbi Pindeng Sumpot Pirthia Danglong kipache thangja phanmat hasi Sangpi Sabina Teron pi chitong dun pen Karbi Pindeng Landun si pache thangdun long Thang ni phai kre hini pen ki pangcheng pon ni phai kre ner kep an ki padopon Indi Hat Ajay Megalong Sangpi Sabina Teron pi pen japon si ari sangho tumpen Indi Hat Expo long traditional stall bidun si Karbi Pindeng Sumpot Pirthia Danglong ki pache thangsai claim dun lo La soja Megalong ke India dera lo prek jamalong rialong ke do khai ke do anatum tame mithang juta Pindeng Sumpot pencheng lo prek jam handicraft ason lan ponintilo Sangpi Sabina Teron pi ke dam ta por pentame Karbi Pindeng Sumpot ke pache thangsai claim bomlo lapen labang so to war pen rar phan kang thirasai claim pithega jok national award tame chipalong si Karbi Anglong rar phan nongme evan pilo Lason si none phong New Delhi long ke pado Indi Hat long tame dunsi Karbi Pindeng Sumpot ke pache thangsai ke claim dun pen lan so se somindar dang long tame Karbi Anglong ke pache thangsai claim dun long lo News report Karbi Anglong live Thang ni phai krip clear ni case 11 KNYC tum chilang si Karbi Anglong alu Aron Lua Vipin Pen Manilendar Asai ke claim atuma phan pangtonang jipusi Karbi Anglong DC la pen SP phan memorandum alu kipi kipajer dama puthak ani kang samapor Singhason Hotel along Pherangkia mai ingni ponlo Pherangkia mai long KNYC CEC Finance Secretary Edward Rong Hangpen lamthi ki pachini ponke nonapor Karbi Anglong alu pinang an Aron Lua Vipin Pen tangka ki param abiha ke claim abang thua phai do piglo Sitame Karbi Anglong Thomas Council la phan midu pipe pin pen mate Arona luavi pin pensi sai claim bom Manilendar sai ke claim atum Arona luavi pusita sarkar pen ke pathi 2% kalisi 15% 20% ana phaisi tangka ke parang lancho takalisi prank kachitu thekthia tumaphan ATM checkbook pen chenglok longle phelang kithi akisung kachi tong tame dolo pusi pachini Kidamta por Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma pen tame Assam angkalong tangka ki paramasai claim long lelo pusi rara thingno jailo কাৰ খুদত টকা ধাৰ আছে ঠিক আছে হাত উঠাব নালাগি দিয়ক এটো হাত উঠালে অলপ ঠিক নহব হয়নে এটো ঠিক নহয় না 100 টকা ধাৰ লয় 20 টকা খুদ দিব লাগে 30 টকা খুদ দিব লাগে আমি অসমখন অলপ সিস্টেমেটিক কৰিব লাগিব ভাল কৰিব লাগিব বন্দুক ললে অসম ভাল নহয় আন্দোলন কৰিলে অসম ভাল নহয় মনৰ ভিতৰত যেতিয়া জননী জন্মভূমিৰ প্ৰতি নিষ্ঠা থাকিব তেতিয়া আমাৰ অসমখন ভাল হ'ব খুদত লোৱা টকা কোনো ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেটো ফ্ৰী হৈ যাব আপোনালোকৰ লাভ হ'ব হয় নহয় এই খুদত যে টকা ধাৰ লয় খুদখোৰ বিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছো 100 টকা ধাৰ দিয়ে আকৌ 20 টকা বোলে খুদেই দিব লাগে মাহত আৰে এইটো এটা কি নতুন টেকনিক আৰম্ভ হৈ গল কোনে কি ৰিসাৰ্চ কৰি কি উলিয়াই থাকে দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে হে কাৰণে এতিয়া আমি অসমত খুদখোৰ বিলাকৰ ওপৰত আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে খুদত লোৱা টকা কোনো ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেটো ফ্ৰী হৈ যাব আপোনালোক Sitame Karbi Anglong lobang ke tangka ke paramatuma phai ki jumji kalisi ke bat bom son si dolo La sojok Afghanistan adet pen ke wang khanatum longle phelang kachin nam pen la pen Karbi Anglong Thomas Council phan lang plot pen aning haling beha ke claim na puson si dolo La silaha arona ve pen beha ke claim tuma phan prabjin pen sai ke claim pangton serak nangji pusi Karbi Anglong DC la pen SP phan pinpuralo ipajadamno pusi phirangkya thingno long namthi pachini pong alang la so akabuli mane interest ke param atuma phan ke bon mek nangpo lake la so la malang li kaningje kang ke 23 February 2024 Land Pata Distribution Program along Basundara 2.0 Sadia in Tinsukia. Chief Minister has also seen interest ke param juntu la kabuli tumhan ke Assam along benke lang tumhan flung na po la penke juntu kachorang vega tu na tumhan ke sekai sitame chitunang lelo kabuli tumha la si Chief Minister ning je era office tame ili tumalong non Karbi Anglong long bangke la sohor mun on tame sulibom illegally selang tu bang claim bom
Ate mahalat ini tu malong ke Karbi Anglong long ke claim isena bangke lah lo. Lada ke ka bolia tum ke bang pol la tum ke la so puisa ka param halok la isu kali la tum. Min ke la tum ke dak long li ke nam hat. Long le nam po la tum la dak business ka prek ka business claim po la pen ke la tum ke dak a mi ada kali dak a khan da kali. Konar ni pen ke bang. Afghanistan pen lahai lo met ke bang a mi a sai di a khan sai di. Ala la tum dak ke claim ji bang ko son lo. Karbi pi phanen po Karbi pi anen po la tum long le nam po. Long le nam po la tum kalili kalang lang akam claim po ke dam tang da phong la do lo tum da che khek long lo social media long ta. La tum ke nona bang ke hala inu to lang dine sing terang. Ka che krong ke la da Karbi pi phanen lo. Amone ke kona amone lo ne. Tame nona bang ke Karbi alam da thek thek. Akure non dia si non bang ke long le ke na chiri. Jola puson se la da claim po. News report Karbi Anglong live. Bini berta kala ponsi kang ton poniklo kardom.